Nagtiripon amay kasuod mang aga ang personalis kan PNP Bicol na pinamamayuhan ni Police Brigadier General Rodolph B. Dimas sa Campo General Simeon Ola para sa selebrasyon kan sa indang organisasyon sa ika-29 taon kan PNP Ethics Day. Ngunya na taon, may tema ang selebrasyon na serbisyong may malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran, handog ng pambansang pulisya kabalikat ang simbahan at pamayanan. Kasabay kan selebrasyon ang pagbisto sa 10 personalis kan PNP Bicol na nagpailing nin dayupot na serbisyo publiko. Remember po, being a government employee, we need to adhere yung ethical standard for being a good and credible public servant. So, kaya po ito sineselebrate dahil gusto nating i-remind again yung ating mga kasamahan, yung mga government employees, na yung trabaho natin is for the public. Kabali sa awardees in the Police Lieutenant Colonel Charles N. De Leon kan Camarines Norte PPO, Police Major Kevin T. Caparoso kan Virac MPS Catanduanes PPO, Police Major Manuel A. Junicio II kan Malilipot MPS Albay PPO, Police Captain Jomar A. De Lavin kan Pandan MPS Catanduanes PPO, Police Captain Randy Ara Perosa kan 3rd Maneuver Platoon 1st PMFC Catanduanes PPO, Police Staff Sergeant Alfrancis B. Luna kan Tabaco MPS Albay PPO, Police Corporal Marilis A. Cala kan Virac MPS Catanduanes PPO, Patrolman Enrique M. Rocha kan Huban MPS Sorsogon PPO, Patrolwoman Lizelle A. Tanteo kan 2nd PMFC Catanduanes PPO, asin Patrolman J.P. Laveranes 1st PMFC Catanduanes PPO. Ang pinaka-highlight kasi nito is beyond the call of duty. Hindi lang po yung ginagawa natin everyday, yung routinary activity na ginagawa natin everyday, but may mga time po sila na mag-extend ng kanilang mga tulong sa mga nangangailangan sa kanilang mga area of responsibilities. So nakaka-proud. Pinanganutan ng aktibidad ni retired Police Lieutenant General Cesar Hawthorne R. Binag na 38 taon man sa serbisyo. My most important accomplishment is that probably iniisip nyo yung 3-star, naging commissioner ako sa United Nations, etc. No, hindi yun ang biggest kong accomplishment. My biggest accomplishment is that I did not quit. I did not quit. Ang selebrasyon nagpuon kan on 1994. Inisusog naman sa General Circular No. DHRDD 94-001. Mientras tanto, nakatalaan naman na ilunsar kan PNP Bicol ang Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA program sa Enero 20. Nagigibuhon sa Campo General Simeon Ola kung saan may i-opresir na libreng serbisyo arog kan license to own and possess firearm application, medical and dental services, libreng gupit asin kadakol pang iba. Makakaiba man sa nasabing aktibidad ang manlain-lain na ahensyas kan gobyerno siring kan PSA, SSS, PhilHealth, DTI asin DICT. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.